Ibingelele kuwe mlaleli, ngiyathemba ukuthi-ke uyaphila-ke. Mina-ke nje engizokuqala kuwe-ke laphana-ke ukuthi-ke mawukuthi-ke usamusha-ke kulona-ke ikhasi-ke leli-ke noma-ke ukuthi-ke waqala ukungena kulo, wenze nje okulungile-ke laphana-ke ungixhase-ke ungaphumi-ke ungacindezelanga-ke ibhathini u-subscribe nje kubiza imali kumahhala nje ukhishwa nesenti-ke elimnyama-ke leli ekhonjwe ukwazi phela ukuthi-ke uyibheke sethubeni lokuthi-ke uqhubeke uthole nezinye-ke iy'ndaba-ke eshisa bhenselo-ke ngilethela zona-ke lona-ke ikhasi-ke leli-ke kusukela-ke manje-ke kuze ngingakuphuthi lezo y'ndaba ngenze njengamanje ukuthi-ke ungabe ucindezela-ke ibhathini u-subscribe njengamanje-ke. Udaba kulethele lona-ke namhlanje-ke la kulethele-ke udaba-ke olushaqisa-ke ngendlela-ke yesimanga-ke laphana-ke kubikwa ukuthi-ke engenayo-ke eSandton kune-restaurant ebizwa ngokuthi iSolo Restaurant. Kuvela ukuthi-ke izolo kudutshulwe kwabulawa usomabhizinisi odumile, wabulawa kanye nabaqaphi bakhe ababili. Kuphinde kwadubuleka abanye abawu-4 bona abashonanga-ke kodwa. Kuvela ukuthi-ke badutshulelwe ukungena ngenkani bephethe izibhamu yize betsheliwe ukuthi-ke izibhamu azingeni. Lo somabhizinisi ubedume kakhulu-ke laphana-ke edume ngokuthengela-ke izintombi izimoto-ke laphana-ke iy'ntombi ebey'thandana nazo-ke laphana-ke ubey'spoila kakhulu-ke ey'thengela izimoto-ke nako konke-ke nje okubizayo ongakucabanga-ke laphana-ke. Mina ngizocela kuwe-ke nje ukuthi ungene ama-comment section uvushe uvo lwakho ukuthi wena ubona kanjani-ke ngalolu daba-ke lolu-ke osewenze okulungile nje ungixhase-ke ucindezele-ke ibhathini u-subscribe nje akubizi imali kumahhala nje ukhishwa nesenti-ke elimnyama-ke leli kwenza ukwazi ukuthi-ke uqhubeke uthole nezinye-ke iy'ndaba-ke ezintsha-ke eshisa bhenselo-ke ngiza nazo ngizokufakela zona kulona-ke ikhasi-ke leli-ke kusukela-ke manje.